nagira ngo wenda nyishyire mu buryo bw'ibiciro bitatu. Icya mbere ni ahantu ni intwaro. Ni intwaro zari zirunze muri Goma. Cyane cyane ahantu habiri. Hari muri Goma hafi y'Ikivu, ahantu hari Amare ni ububiko bw'intwaro. Nahasanze kontineri zirenga 40 z'intwaro zifite ubushobozi bwo kuba harimo miziri nyinshi zifite ubushobozi bwo kuba zarasa mu birometero 40. Iyo uvuze ibirometero 40 uvuye Goma ushobora kurasa muri Nyabihu. Hari intwaro zitwa BM21 Glad ni rocket launchers zifite zagera ku 18 ubwo ziraziba aho bazimountinga babyita k'imodoka zazo aho bazimountinga. Ariko ubwazo mu rockets ubwayo agera ku bihumbi birenga 2. Mu isekonda 20 hashobora bayita salvo of artillery gunfire. Ni ukuvuga ngo ni umuriro w'amamizire, hashobora gusohoka mizire mu rockets agera kuri 40 mu masegonda 20. Ni ukuvuga ngo buri segonda hashobora gusohoka rockets 2. Exactly. Kuko kiba gicira ni salvo, nta mwanya wabona. Ibyo nibyo uvuga byarasa mu karere ka Nyabihu bikanarenga ndetse aho byari birukurikije birigoma aho byari Goma. Hari izo bita 122 RM70 BM launchers. Capacity distance ni imwe. Nabo bafashe ibirenga ubushobozi ni bumwe, ubushobozi ni bumwe na ziriya. Biharasa kugera kuri metero 40 kilometero 40 zirenga. Amahauza D30 igomni uzo zari kuri airport nabashe kubona ebyiri. Ni warabonye muri story n'amahoza abiri hagati y'ibifaru. Ibifaru yo tanks yarane yo ku airport bahafatiye. Amakatusha urebye katusha zari zihari zari zifite ama rockets arenga 1000 nayo kuri hahandi hafi y'Ikivu kuri zimwe za kontineri. Amakatusha kugira ngo wumve ukuntu yazengereje ibihugu bitandukanye ku isi mbere yuko Israel ibona teknoloji ya Iron Dome mu 2011. Katusha zizo zarezengereje zo muri Hezbollah. Bataraza ikoranabuhanga ryo kubimira hakaza ama anti aircraft. So hari cartridges ibirimo amasasu birenga miliyoni zirenga. Wareba byari ku kibuga cy'indege ubwabyo, wareba ibyo byari ku Kivu. Ibyo byari ku Kivu, ndaguye ko byari ama containers arenga 40 byari bishyashya bifunze. Hari ibyari bifite labels z'i Burundi, hari byari byinshi byanditseho ko ari igihugu cy'u Burundi, byari sealed neza bifite imibare yabyo by'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Byari bifite ni ukuvuga ngo buri container ibaga iri sealed neza. Ni ukuvuga ngo urebye iriya attack yabaye kuri Goma yatunguye coalition, kuko ntago bibazaga abantu basirikare barenga 60,000 harimo ingabo za Kongo, aba SADC, aba milisi ba Wazalendo, aba FDLR, aba UN forces cyane muri FIB. Ntago bumvaga yuko batsimbura kuko ntago babonye umwanya kugira ngo babashe gutwara izo containers uko zari zirahangaho. Kandi ubwo M23 yamaze gutwara izirengana no iziri hafi zikabakaba nazo 40 yari zivanye hangaho. Usaje bavuga ati ni ma containers hafi 100 yaratetse hariya ku buryo umuntu yabose ntaga ama container yo kurwana n'umutwe w'igeshyamba witwa M23. Umutwe w'inyeshyamba abantu bangahe bangana barya no se M23 afite tuvuge indege
z'intambara imiziri zo kumanura indege ntago zari zigamije M23 ama-sniper weapons ari guided targeted ari GPS guided bamutahusha bakoresha ikoranabuhanga rya ama-drones hari CH4 y'abashinwa hari kamikaze hari amandi combat na surveillance drones zandi urebye nk'ejo ubundi nk'iyarashe makanika wo muri twirwanaho bavuga yuko yavuye Kisangani ibirometero byinshi ngo ni drone ishobora kugenda ikagenda ibirometero birenga 70 ingahe igahagarara igategeza target igahagarara mu kirere amasaha 10 nangahe kandi iri guided na GPS ni technology iri hejuru cyane so harimo technology cyo nabasha kubona iri hejuru cyane mubare w'intwaro mubare ubushobozi bwazo wari wabona guti ntago ari ibintu byo kurwanya mu byukuri nkuko naganire n'abantu bo muri military bo mu nzego za gisirikare ba expert ntago ibintu byari byo kurwanya M23 gusa ndetse nta nubwo byo kurwanya u Rwanda gusa no gusiba cyo kuruza u Rwanda kuri map urebye capacity bari bafite hariya icya kabiri muri Goma ubwaho hari center joint command center ahakorerwaga imipango yose ya operations yari huwe n'izo ngabo zose uko zahuriraga hariya bo twaganiriye bavuga yuko muri joint command center harimo na FDLR noneho nikigaragaza yuko hari afite umugambi wo gutera u Rwanda nuko harimo ama maps agaragaza targets zo mu Rwanda harimo bitaro bya Gisenyi harimo amakarita agaragaza ibishushanyo by'amakarita byerekana with coordinates no kuvuga ngo niba bari kwemeziri mesiri ijya ku bitaro bya Gisenyi iragenda direct kuri bya bitaro bya Gisenyi ariko bita impact kuko amabizirimo ari guided ariko amwe ntago yari guided ngo atari guided arashobora gukubita akagira impact y'ahantu harimo ibibuga by'umupira bitatu explosives high explosive ku buryo impact ishobora gukubita ibigo by'umupira bitatu aho yaguye naho ishwanyuza exactly hibibuga bitatu by'umupira w'amaguru birenga bitatu iyo niyo capacity y'imahara no ukabona joint planning center joint coordination center ari mu MONUSCO ubwo no hari icyo twakwita etat major ya exactly y'urugamba rwose rwo kurwanya M23 ariko no kurwana no gutegura intambara ku Rwanda icya gatatu urebye deployment hanze ubwo twagiye hanze ya Goma deployment hagati ya Kanyarucinya na Kanyamahoro ukava Kanyamahoro ukareba Kibati ukajya kuri Kilimanyoka kuzagera Kanyarucinya ni deployment harimo camps bases nangwa ahantu hari ingabo z'imitwe itandukanye zirenga esheshatu ibirindiro by'ingabo bitandukanye harimo FDLR niyo yari hejuru ku mutwe wa izindi zose mu birometero bitatu uvuye ku Rwanda bo twaganiriye inzobere mu bya gisirikare bagore yuko nta hantu kuko icyo kirindiro ibyo birindiro bya FDLR byari biyobowe n'umajoro bagati nta hantu umajoro yaba afite ibirindiro mu birometero bitatu adafite icyo bita screen force no kuvuga ngo abasirikare bari imbere y'abandi ndetse urebye no birometero bitatu ngo bari imbere ku mupaka w'u Rwanda ndetse bati bashobora kuba bari no mu Rwanda ndetse barageze no mu Rwanda kuko makuru bafite nuko hari n'abantu bafashwe harimo umukoloneli w'umuhibu harimo aba FDLR abahibu harya ni babandi special force ya Congo bemeye yuko hari habaye infiltration no mu Rwanda bageze ku butaka bw'u Rwanda ayo makuru ntago araba official ntago bira confirmed ariko mu bo twaganiriye bemeje yuko hari boots aba FDLR screen force Kanyamahoro iteganya na Busasamana none ikwereka yuko harimo n'ikizere gikomeye Kanyamahoro gutegana Busasamana muri Busasamana harimo n'ikigo cya gisirikare cya RDF muri Busasamana ubwaho n'imisozi iteganye gutya noneho hejuru ya Kanyamahoro hari imisozi yitwa Kanyangoma ngira ngo muremure inyuma yaho niho Omega yarafite ibirindiro
uvuye Kanyamahoro ujya Omega aho arafite ntawunguka General Pacifique ntawunguka Yasi Omega wari umuyobozi w'igisirikare cya FDL aracyari umuyobozi ariko Kankomezi aracyariho kuko ntibaramusimbura ntago baramusimbura ariko nta namakuru nabonye agaragaza ko yigeze apfa ayo ariko twarayabo naragerageje kubaza narabaje nabuze evidence yuko ashobora kuba yarabaye umurambo we ninde wabonye wowe nk'umunyamakuru nta gihamya nagize mbona ko atakiriho nta gihamya nabonye ariko noneho icyo nshaka kuvuga nuko uvuye aho yari afite ibirindiro bye inyuma ya Kanyangoma ugera ku mupaka w'u Rwanda ni ibirometero 13 yari avuye mu birometero 60 aho bitaga Ipari muri za Rucuru niho yari asanzwe ari intambara ya F23 itangiye hatangiye noneho kwinjiza FDLR mu gisirikare cya Kongo ni support batangiye kuyibona araza yegera u Rwanda mu birometero 13 hanyuma dusubire kuri ya axe usubira Goma ya Kilimanyoka niho usanga abahibu mu birometero biri munsi ya 3 niho hari abahibu special force umutwe wihariye w'ingabo za Kongo wihariye n'aba presidential guard actually aho hantu bafite defensive infrastructure ikomeye base ikomeye cyane aho hafatiwe umukoroneri kuri ibyo birindiro bikomeye by'abahibu ariko urumva ko bari collocated na FDLR yari imbere yabo muri distance iri munsi y'ibirometero 3 by'inyuma gatoya subira inyuma gatoya mu birometero biri munsi ya 2 muri Kibati urasanga training wing aho Sadak yigishirizaga igisirikare cya Kongo bahita Amagdoni urabizi ko ni ya ntambara Hermagedoni ya nyuma hagati y'ikibi n'icyiza niyo yari imperuka urebye yari ifite n'ibirindiro yari ifitemo n'abasirikare bitaga Satan 2 nabo ba special forces bo muri Kongo noneho hakurya kuri Kanyago barimo bamaze kubaka umuhanda wa supplies utwara ibiryo imbunda mu birindiro bya FDLR mu misozi ya Kanyangoma noneho usubiye inyuma ngo turi kuri access n'ubundi yego muri Kibati style ugasanga MONUSCO ukomeza kuvuga access hari abantu ubwo ni ibyerekezo ubwo ni ibyerekezo hari MONUSCO imwe warenga gatoya ugasanga mercenaries n'abacanshuro bari bafite ibirindiro byabo hakurya yabo ni imisozi ibiri hari icyo bita tuwazantene aha ngaho niho abacanshuro bari noneho igisozi wa Kiringo biteganye niho wasanga MONUSCO ya kabiri ubwo tugarukiye aha ngaho usubiye inyuma Kanyarucinya usangayo batayo y'abarundi usangayo FARDC zindi mu by'ukuri ugasanga iyi yose ni deployment yari igambiriye kuko ni deployment yarebaga mu Rwanda by'ukuri aho hantu uko deployment ari imeze ntabwo ari ahantu M23 yari nari ntabwo ari icyerekezo cya M23 so ndagira ngo rero nabivuze ko ari ibintu bitatu ngenda narebeyeho ubushobozi ariko n'ibikoresho turaza kubona akagahinda k'ibihano ntabwo twumvise neza aho ngo aba mercenaires bari abacanshuro bari aho bita muri kuri Twazantene bari bafite ibirindiro byabo bari hagati ya MONUSCO ebyiri MONUSCO ebyiri rwa MONUSCO ni ingabo za Loni bari bameze nk'abafite uburinzi bwa Loni hagati mu baturage twaganiriye ko abaturage twasanze turavugana batabanga hari abazungu ndetse bajyaga twabonaga bafitanye umushyikirano umubano n'abarahangaha n'umusozi bwegeranye Kiringo na Twazantene biregeranye gutya nta kibuga cy'umupira kirimo hagati yabo